Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasuli Muhammed ve Ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm hurmatly cemalar. Bugünkü Hanafi dini uyumunun bu olturuşuna barınızlar hoş gelipsizler. Albatta şu gündün soğukluğuna qaravay barıp biraz bolsa da şeriat jönünde meselelerde bayanlar okup keleyin dep kelip olturasızlar. Albatta Allah Taala sizlerge bul kılgan ihlasınızlar üçün, bul kılgan niyetinizler üçün har bir basıp kelgen kadamınızlarga inşallah sowaplar yazat degen ümitteyiz. Oşondoy ele bizdin de ümitimiz Allah Taala'dan soranычыбыз, tileşimiz Allah Taala basıp kelgen kadamınızlarga sowaplar yazsın, günüňizlerdi öçürsün, darajaňyzdy kötörsün. Qanday tilek bilen kelgen bolsaňyzlar Allah Taala tileňizi kabul kılsın. Özüňizlerge, bileňizlerge, bardyňyzlarga Allah Taala hidayet berip, takwalylyk berip, özünün jakşylyk berekelerini bergen bolsun. Bugünkü kıla turgan bayanыбыз ihlas jana niyet jönünde eken. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de de Estağfirullah aytip koygan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah Taala'dan düşken kança kitap bolbosun, Kur'an barby, murdagy Tawrat, İncil barby, bardygynda Allah Taala bendelerge kılgan buyruğu şunday. Sizler kançalyk ibadat kılsaňar da ibadatty halisa lillah bir gana Allah üçün ibadat kılgıla. El körüş üçün, el uğuş üçün, elge jagыныş üçün, elge maktoğum çıgış üçün degen maksatly ibadat kılbagıla. Büt ibadat kılasaňarby, jakşylyk iş kılasaňarby, gaýry ihsan kılasaňarby, jakşy söz süýleseňärbi, bardygy halisa lillah bir Allah üçün bolsun dep Allah Taala buyurgan. Oşonduktan biz soğuk gündörü tarat alıp namaz okuýubuzby, ısık gündörü kıynalıp oraza karmaýybızby, jemaanday bir şeriat bayanı bolgon jerge, alys jerden soğuk gündörde kelebizbi, niyetimiz tüzdöp barayın, şeriat ugaýyn, sowap bolsun degen jakşy niyet menen kelsek, Allah Taala öte çoň uluu sowaplardy beret. Ana niyetimiz biraz kışayıp kalsa, men şol namaz okuyunca, orza karmayınca gaýry ihsan kılaýyn, el körsün, el maktasın, elge jagynayyn, el meni daim maktap jursün degen niyetlerimiz bolsa, anda Allah Taala aytatken, sen bul namazyňdy, je bul orozaňdy, je bu gaýry ihsanyňdy men üçin kılgan joksun, el üçin kıldyň. Men sana hiç kanday sowap da berbeýin. Oşo el üçin kılganyňdan keyin el oşo sowapy bersin dep elin özüge tapşyryp koýatken. Oşonduktan biz daim niyetimizde oňdaşybız gerek eken. Misaly Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi var. Likulli imri'in ma nawa. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dindi jaýaltyş kıyınrak bolgonduktan, kafirlar jol tosup, toskol bolgonduktan Madinege hicrat kılıp köçüp ketdi. Dindi oşo ýaktan baryp turguzaýlyk degen maksatda. Oşondo köp el paýgambarymyza koşulup bardy. Munday körünüşde barly hicrat degen körünüşinden ketip atat. Birok kebirler niyeti tuğra. Barıp oşol jaktan niyetli dindi turguzaýlyk, dini küçöýtöýlik degen jakşy niyetlerimiň ketip atat. Buga oşol hicratyň sowaby jetet. Al hicratyň sowaby albatta kança güne bolsa güneler bardygy keçirilip ketet. A kebirler körünüşde hicrat kılıp ketip atat, birok niyeti kıyşygyrak. Men bul jakta işim jakşı ýürüşbey kaldy, jakşı jaşaýalbay kaldym. Oşo ýakka barsam, mümkin niyetim işim ýürüşüp keter, jaşawym jakşı bolup keter degen niyeti var. Je kebir adamlar
Бұл жақта мен аялға жетінбей қалдым, аял таппай қалдым, ал жаққа барса мүмкін бір ан аял шығып қалар деген ниеті бар. Бірақ көрінішінде хижрат қылып еле кетіп отыр, хижрат қылған адамдар менен. Аға ошол ниеті ғана жетеді. Дүниеге жесе жетеді, же аялға жесе жетеді, ал хижраттан ешқандай сауап жоқ. İbn Umar razıyallahu ta'ala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılıp aytadi. Biz bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldığında olturatılek. Sahabalarla toptolup bardığımız. Anan bir kişi kiyimleri appapak, saç sakallar kapkara. Kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldığında oturdu. Biz anı eskimiz tanımaytılek. Alıstan kelgende oylasak, alıstan kelgende kiyimi kirlegen, çaң baskan, ter baskan adam okşap oytile. Kiyimige, tazalığa qaraganda şul ortadan desek, içimiz tanımaytılek anı, bilbeytilek. Kelip Peygamberimizin aldına tizelerin tizesini tigizip, kollarını sandanın üstüne koyup durup, öde bir tertip adepti saktap durup, olturup, anan oşol kişi Peygamberden soradı. Mal iman dep. İman nime dep soradı. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 imanda aytip berdi. Birinci iman Allah Teala'ga iman keltirүү. Allah Teala'nın barlığına, birliğine işenүү. Biz elbette bardığımız bizdi jokton jaratkan Allah Teala bar bir. Buga çın köngülden işenip tilibizimden ikrar bolup aytışыбыз gerek. İkincisi periştelerge iman keltirүү. Allah Teala'nın perişteleri var. Her biribizde perişte çoğu jüröt. Buga işeniş gerek. Oşonduktan misali al perişteler bizden ajırabay takır. 2 vaqta gana ajırayt. Taratkana kirgen vaqta ajırayt. Jubayı menen tüşökке jatıp jinstik mamile kılgan vaqta gana ajırap turat. Başka vaqta kayakta olsak oşol perişteler birge jüröt. Emi biz şu Allah Teala'nın barlığına, birliğine işenebiz. Elbette Allah Teala körüp turat, uğup turat, bilip turat bizde. Perişteler de bizimle daim birge jüröt. Anam biz elin arasında jürgende öte bir jakşı takvalı olup jürüp, el jok jerde, esin körбөгөн jere bir günün jasay turgan bolsak, anda oşol Allah Teala'ga da iman keltirgenimiz, periştelerge iman keltirgenimiz toora kelbey kalat. Biz Allah Teala körüp turat, bilip turat, uğup turat dep iman keltirgenimizden keyin elin arasıdabızbı, toğdabızbı, daladabızbı, karaڭı jerdebizbi Allah Teala körüp turat. Daim şu Allah Teala körüp turganday olup yürüşübüz gerek. Elin arasında ötele bir jakşı adamday olup turup, özüçe жалгыз kalganda günölөр jasay bere turgan bolsak, anda oşol imanыбыз toora kelbey kalat. Oşonda ele misali perişteler bar, bizimle çoğu jüröt dep iman keltirgenimizden keyin biz süylögön sözübüzdü da, jasagan işibizdi da öte bir saktık menen oşo el jok bolsa da oşo periştelerdi urmattap sıylap, periştelerden uyalışыбыз gerek. Elin arasında jürüp, öte jakşı bolup jürüp, жалгыз эч ким көрбөгөн жерде озга келген сөз сүйлөй турган болсок, ойга келе турган ишти кыла турган болсок, анда ошо периштелер көрүп турат го. Ошолордун уялышыбыз керек. Ана ошолорду урматтабасак, сыйлабасак, ошолорду көрсөтүп күнөөн жасай бере турган болсок, анда ошо периштелерге да иман келтирген деген иманыбыз туура келбей калат. Мана мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям zamanasında bir kişi bir tala jerde suda jalaŋaç bolup junup atatylar. Peygamberimiz körüp kaldı dağın kelgenden keyin aytты, sen jalaŋaç bolup juundun, uyalbaysyňby? Şul toora kelebe dep biraz uruşkanda al kişi aytты, talada hiç kim jok go, hiç kim körbeyt go dedi. Degende Peygamberimiz aytты, sen şu elin arasında adamların arasında şondup jalaŋaç bolup juun alasyňmy dedi. Yok, elin arasında juunsam uyat bolat da dedi, jalaŋaç bolsam dedi. Anday bolsa elden uyalsan Kudaydan uyalbaysyňby? Kuday körüp turat goşol talada dale dedi. Şundaýyn biz
Elden uyalganımızdan keyin Allah Taaladan köbürek uyalışыбыз керек. Elin arasında şol iş kıla alганыбыздан keyin özü üçü жалгыз болгондо да ошол иштерди жасабашыбыз керек. Anan Jeti Yaman'da aytып bергенден keyin Peygamberimiz bayağı kişi to'g'ri aytasың dedi. So'ragan kişi. Hazrat Umar aytadi, biz al kelgen miyman kişiden taң kaldık. Özü surap alıp dağın to'g'ri aytasың deb aytadi. Nege so'ragan adam shunday ekan deb tasdiqlab turish kerak da. Özü bilib alganday to'g'ri aytasың deb aytib atadi. Deb taң kaldım deydi. Anan dağın ekin so'radi. Mal İslam. İslam emine deb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 İslam'da aytib berdi. İslam'da birinci La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Taala'nın barlığına, birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çınığı Allah'ın elçisi ekendigine tiliminen aytıp, diliminen tasdik kılu. Şu sözde aytımene Müslüman bolat. İkinciden 5 vakt namaz oku. Üçüncüden 1 ay roza karma. Dördüncüden maldan zakat beru. Beşincisi acı kılu. De bular da aytıp berdi. Alı kişi cana aytı, to'g'ri aytasың dedi. Hazrat Umar dağın aytып atadi. Kızık kişi eken özü sorab alıp dağın özü tasdiqtaydı. Özü bilip alsa nimege so'raytken deb taң kalıp oturdu da. Anan al kişi dağın soradı. Mal ihlas. Mal ihsan deb. İhlas nime deb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İhlas deb Ta'budu rabbaka fekanneke tarahu. İbadat kılganыңda, namaz okuganыңda Allah Taala'nı körüp turganday olup turup ibadat kılgın. Misali şol namaz okuyubuz, namaz okuganda başı sadaya koyabız. Oşonda biz şunday oy menen Allah Taala'nın aslında turup Allah Taala'nın özünü başım sadaya koyup atam degen oy menen Allah Taala'nı körüp turganday olup turup sada kılışыбыз керек. Anan başı sadaya koyup, je namaz okup atıp, oyubuz kayaka arjaka boş koyu versek, kimge saza kılıp atkanыбызга көңүл буруп алсак, anda al ibadat to'g'ri kelbey kalat. Sebebi sen Allah Taala'nı körбөсөң Allah Taala seni körüp turat. Allah Taala seni körüp turgandan keyin sen de körüp turganday olup turup ibadat kılgın dedi. İhlas deb şunu aytadi. Qanday ibadat kılasың, qanday жақсы соғып еш қыласың, бардығын Allah Taala көріп тұрғандай болып, ихлас қылып тұрып, ел мен ешің болбостан тұрып, ошол ибадат қылыш керек. Ошол ихлас деп айтылады ошоны. Анан дагын сурады. Кыямат качан болот dedi. Шонда Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, кыяматты мага караганда өзүңүз жакшы билесиз dedi. Мен билбеймин dedi. Anda kıyamat bilmeseniz kıyamatın belgilerden aytıp verin dedi. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, kıyamatın bir belgisi an talidal amatu rabbataha. Misali ahir zaman şunday bolup kalat, kıyamatın belgisi şul, birincisi ayaldar özüge kojoyun töreyt dedi. Al degeni ayaldar kız törüp kızını jumşagan orduna kızları apasını jumşaydı. Je ata balаны jumşagan orduna bala atanı jumşaydı. Ana şu kıyamatın bir belgisi. Şunday uçurup kelgende kıyamat jakındap kalıptır dep bilebergin dedi. Jana bir belgisi adamlar üstüne kiyerge kiyim tappaydı. Putuna kiyerge put kiyim tappaydı. Tapkan tıyınını uyga çaptaydı. Men palasına ötkörüm, pustansına ötkörüm dep üy tam salışmenen jarışat dedi. Kursağa jebeyt, üstüne kiybeyt, tapkanını uyga çaptaydı. Bul da kıyamatın belgisi. Şunday bolup kalgan oçurda kıyamat jakındaptır dep bilip kalabergin dedi. Jana bir belgisi
bir işke layıktуу emesti başçı kılıp koyulunat. Oşol adam oşol işke layıktуу emes. Bирок ошого başçı болуп калат. Бул да кыямат белгиси. Жана bir belgisi közü sokur, kulağı yok, tili yok adam padişah bolot dedi. Bu da kıyamatın belgisi. Közü yok, kulağı yok, tili yok adam padişah bolot, el başkarat dedi. Bu degeni közü yok degeni hakikat körбөй turgan adam. Kulağı yok degeni hakikat ukpay turgan adam. Tili yok degeni hakikat süylöbөй turgan adam padişah bolup kalsa oşonda kıyamat kelip kalıptır dep bile vergin dedi. Anan al kelgen kişi şu soruları sorap durup to'g'ri aytding deb qayrat chiqib ketdi deydi. Ana Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar chaqirib alıp durup bul kelgen kişini tanıdın mı, bildin mi, kim ele dediler. Yok bilmeyim degende bul Cebrail aleyhisselam dedi. Cebrail aleyhisselam kelip sizlerge so'rovdun tartibini, dindin tartibini öğretip ketdi. Sorasaňar da şuntip sorap jürgüle. İhlas kılsaňar, ihlas şunday bolat dep şular öğretip ketdi dedi. Mana ihlas degeni kanday iş kılsak, ibadat kılsak, soğuk iş kılsak bir Allah için kılışımız gerek. Anan el körsün, el uqsun dey turgan bola turgan bolsak, anda ihlas bolbay kalat. Anda al işte soğuk bolbay kalat. İhlas dep misali bir toğun başındağı koy bağıp жүрген koyçu da ibadat kılış gerek deydi. Misal toğunun başında koyçu koy bağıp жүрüp namaz vakti kelgende oşo koyların arasında namaz okuydu. Al anın namazının koylar işi yok takır. Koylar anı maktavaydı da. Koylar anı namazıga ibadatga köngül de burvaydı. Koylar körsün, koylar bilsin de debeydi al kişi. Oşol ihlas bolat. Bizde elin arasında bir ibadat kıla turgan bolsak, oşo koyçu siyaktуу el menen işiz boluşuz gerek. El körüp atat, el maktap atat, elge jagınayın degen niyetiz boluşuz gerek eken da. Oşondo ihlas bolat. Misali ihlas menen ibadat kılganda misali ihlassız ibadat kılgan adam misali bir kişi çöntegini tolturup, taş menen tolturup alıp bazarga ketip atat deydi. Anı jolda körgen adamlar çöntegini, çönteklerin bari taşını tolturup alıptır. Kıynalıp, kötörüp ketip atat bazarga. Bu emine kılgan eken dep her kimse arkanday söz söylep, arkanday anın jönünde oylar, pikirler aytışat. Birok al kişi bazarga şu çöntegini tolturup taşına bargany menen al taş menen eşteki satıp da albaydı. Hiç kim eşteke de berbeydi. Mana bul riya üçün kılgan adamdın ibadat şunday. El körsün, el bilsin, el uqsun dep ibadat kılgan adamdın misali oşol çöntegini taşka tolturup al bazarga bargan siyaktуу. El жаңандай her kim oy pikirini aytat. Al namaz okup atat, je жақсы okup atat, je jaman okup atat dep el süyleydi. Eldin sözü ile kalat. Maktasa eldi maktagan ile kalat. Birok al okukan soğudan hiç kanday paydası yok. Жаңыдай oşo taş menen bazardan eşeke satıp albaganday al okukan namazı menen, je okukan ibadat menen hiç kanday soğup da albaydı, biiçke de kire albaydı, biiçi de satıp albaydı degeni. Oşonduktan biz ibadat kıla turgan bolsak, bir gana Allah üçün kılışımız gerek, elge köngül burbaşımız gerek. El karab oturat, bilip oturat, maktasın degen köngülde bolbaşımız gerek. Misali uyda biz 2 rekat namazda 3 minut okup alsak. Elin arasında kelgenden keyin oşo namaz 5 minutta çozup okusak. Oşol riya bolat deydi. Sebebi elinin arasında okandığımız için şu namaz biraz çoğuyup okuduk. El maktasın, el körsün degen siyahtı okulup. Oşol riya bolat. Riya bolgondan keyin al okukan namazın paydası yok. Uyda özümüz жалгыз kanday okup жүрген bolsak, elin arasında oşonday okuşubuz gerek eken da. Misali
Murda bir kişi meçitke namaz okup 5 vakt namazda cemaattan kalbaytken. Birok daim birinci safqa жүрүп келеткен да, товар birinci safqa turatken. Şuntüp 30 yıl namaz okugan eken. 30 yılda birinci safты takır bergen emesken. Ana bir gün biraz başka işlerмен alek bolup kalıp joğunup kelse birinci saf tolup kalgan eken. Ana ikinci safqa oturup kalgan eken. İkinci safta namaz okup oturup anan şunday oyga kelgen eken. Atteng men 30 yıldan beri birinci safqa hiç kimge berbedim elem. Bugün emi ikinci safqa oturup kaldım. Elge uyat boldum go degendey kılıp oyga ketken eken. Şunda anan akıran al kişi özünün akıl esini jinap durup, özünü keyip, özünü uruşup, özünü cemelep, oy naps, oy palançı. Sen nemi 30 yıldan beri şu el maktasın, el körsün de biri safqa kelip жүрдүң bilen, jetip жүрдүң bilen. Emi ikinci safqa turup kalsan elden uyalıp atasın. Demek sen el üçün kılıp atkan kesingde de özünü cemelep, oşol 30 yıllık ibadatını kayra okup algan eken, kaza kılıp. Mana bul ihlas şu darajaga çeyin boluş gerek. Elge takır köngül burbaş gerek. El maktasın, elge uyat bolar, degen niyetler ola turgan bolsa, al riya bolup kalat eken. Al riya öte bul ceman. Misali Fuzayl ibn İyaz aytat, tarkul amali li ajlin nas riya. Misal bir işte jasavadık adamlar üçün. Adamlar körüp kalsa uyat bolat dep, adamlardan uyalıp bir işte jasavadık. Ne bir ayıptı işkence yine işken. Bul da riya. Bir iş jasavasak, bir iş taşlasak da Allah üçün taşlaşımız gerek. Allah üçün jasavasımız gerek. Misali bir jerge adamlar oturgan jerde bir işek türek tamak bolsa jebey koysak. Adamlarını uyalıp. Birok özüçe bolsak jebey yere turgan bolsak. Bul riya bolat. Sebep adamlar üçün jebey koyduk oşona. Riya bolgondan keyin bul riya eng bir çoң günah. Je bir işti adamlar üçün jasadık. Adamlar namaz okup atatken, endi adamlar namaz okup atatken men de okup koyayın. Okubasam adamlar söz kılat, uyat bolat dep, şu niyetten okudum. Bul da riya bolat. Bul riya degeni şirk degeni. Şirk boğondan keyin eng bir günelerin çoğu. Allah Teala adamga al ibadatga takır nazar salbayt. Oşol adamların özüge tapşırıp koyat. Sen şu adam için amal kıldın mı? Şu adam sana cezasını versin, belegini versin deydi. Misal mana Abu Hurayra radhiyallahu anh aytat, inna awala man yoksa yamal kıyama razulun ustuşhida fi sabilillah. Kıyamet günü en birinci Allah Teala hüküm çıkara turgan adam bu dünyada Allah yolunda şehit bolgon. Malına yavay, canına yavay, İslam soğuşuğa varıp şehit bolgon. Oşonu kıyamet günü bolgonda Allah Teala tiriltip alınap gelip koyup bu dünyada emne iş kılgan bolsa bardığın esine salıp turganan suraydı. Kana sen dünyada nime iş kıldın degende al kişi aytatken. Men canımda yavadım, malımda yavadım, ölümden korkmadım, din için, Kuday için şehit boldum deytken da. Degende Allah Teala aytatken tura. Sen canında yavadın, malımda yavadın, şehit boldum. Birok sen men üçün jasagan emesin oşol amaldı. Sen adamlar üçün jasadın. Men şundu bir şehit bolayın, adamlar meni söz kılıp жүрсүн, maktap жүрсүn. Degen niyet menen şehit boldum. Oşonluktan sen endi oşo adamlarga tapşıram. Şu adamlar men seni dozokka taştayım. Oşo adamlar seni dozoktan çıkarıp alsın. Bu amaldı sen men üçün jasagan emesin. Adamlar üçün. Adamlar körsün, adamlar uksun, adamlar maktasın degen maksat men jasadım. Dep dozokka taşlap jiberet deydi. Oşondoy ele ikincisi kayrımdуу adam deydi. Anı da Allah Teala kıyamet günü aldı kap kelip alıp, kana sen dünyada nime iş kıldın degende, men dünyada
Кайер муктаж жерлер болсо барлык жерге жардам берип жүрдүм дегенде Алла Таала айтат, туура, сен муктаж жерлерге жардам бердиң, бирок аны мен үчүн берген эмессиң. Эл көрсүн, эл билсин, эл мени мактасын, эл жомарт экен, кайрымдуу экен деп эл үчүн бердиң, мен үчүн берген эмессиң. Ошон үчүн мен сени дозокко таштайм. Ошо уккан адамдар, мактаган адамдар, ошолор сени чыгарып алсын деп анан таштап жүгөрөт дейт. Үчүнчүсү алымдар, карылар дейт. Буларды Алла Таала алдына алып келип алып туруп, алымда айтат, кана сен неме иш кылдың дүйнөдө дегенде, мен илим окудум, көп кыйынчылыктар тарттым, мусафирчилик тарттым. Кары айтат, мен түндөрү уктабай Куран такрар кылып чыктым дейт. Ана Алла Таала айтат, туура, силер да кыйналып илим окудуңар, башкаларды окуттуңар, Куран жаттадың, түндөрү уктабай такрар кылып чыктың. Бирок илим окуганың сенин элдин жүзүн өзүңө буруш үчүн, элге башчылык кылыш үчүн, элдин оозуна макталыш үчүн, ошо илим аркылуу дүйнө табыш үчүн окудуң. Карыга да айтат, туура, сен да Куран жаттадың, бирок Куранды сен өзүңө кесип кылдың. Шу Куран окуп, кары намыга отуруп, элдин арасында урмат-сый табайын, элден урмат-сый таап, ошол аркылуу нан таап жейин деген максат менен Куран жаттадым. Ошондуктан силерди дозокко таштаймын, ошол эл силерди чыгарып алсын деп дозокко таштай берет экен. Ушундай болгондон кийин биз канча деген кыйынчылыктар менен таат ибадат кылабыз. Канча деген мисалы кыйынчылыктар менен дүйнө таап кайрымдуулук кылабыз. Канча деген кыйынчылыктар менен илим окуп Куран жаттайбыз. Шуларды рияга чыгарып жүгөрбөстөн кантип окусам да, ал өзүм көнгөн, өзүмдүн ибадатым, билген ибадатым, ихлас кылып кылган ибадатым. Азыркы шашпай окуган намазым сизден корккондугум үчүн ушинтип шашпай окудум деди. Мына ушундай биз бирөөдөн корккондугубуз үчүн, же бирөөдөн уялгандыгыбыз үчүн, же бирөөдүн макташы үчүн ибадат кылбашыбыз керек. Халисалла аз кылабыз, көп кылабызбы? Халисалла ибадат кылышыбыз керек экен. Мисалы Адам алейхисалам бийиштен түшкөндө бүт айвандар зиярат кылышкан экен. Ошолорго кошулуп кийиктер да барган экен, барып зиярат кылышкан экен. Анан Адам алейхисалам ошо кийиктердин аркасын сылап, аларга патасын берген экен. Кийиктер Адам алейхисалам алдынан шундай життүү болуп чыгып кеткен экен да. Ана башка айвандардын алдына барганда, силер мынчалык життүү болуп келипсиңер, не болду дегенде, биз Адам атабыз түшүптүр, ошону барып зиярат кылдык дегенде, башка айвандар да анда жакшы экен, Адам атаны зиярат кылса життүү болот экен деген максат менен аны келип Адам атабызды зиярат кылып, Адам атабыз аларга да баштарын сылап, патасын берген экен. Бирок эч кандай життүү болгон эмес экен. Мурда кандай болсо ошондой эле кеткен экен да. Анан булар сураган экен, биз деле барып силерди зиярат кылдык, эмнеге бизге жит пайда болбоду дегенде, биз халисалилла, Алла үчүн зиярат кылдык. А силер барып життүү болуп келелик деген максатта зиярат кылдыңар. Ошон үчүн силерге эчтеке болбоду деген экен. Шундайын биз мешитке келебизби, шундай бир жамааттарга келебизби, халисалилла барып бир аз болсо да, бир сөз болсо да угуп келелик, сооп болсун деген ниетинен келсек, иншалла Алла Тааланын жардамы болот экен. Мурда бирок Алла Таала кандай сөз берсе, кандай ниет кылса, ошо ниетини, сөзүн аткарыш керек экен да. Мурда бир киши өзү кыйналып жашап жүрөт экен, анан өзүнчө сөз берген экен. Эгер Алла Таала мага бир аз дүние берсе, өзүм жебей муктаж адамдарга беремин деп сөз берген экен. Анан bir күн bir кайрымдуу адам анан бир аз дүние алып келип берген экен, алтын алып келип берген экен. Алтын алып алгандан кийин ал киши, мен өзүм муктажмын, энди башка муктаждарга бергенден көрө өзүм жесем деле боло берет деп анан
öz jemekçi bolgan eken. Oşodum niyeti buzulgandan keyin şunday tiş orup tiyiptir. Tişi şunday oruptur, çıdabay julup taşlagan eken. Julup taşlasa ikinci tişi oruptur. İkinci tişini de julup taşlaptır. Anan tün kirgenden keyin biraz köz irmep uyqa ketkenden keyin tüşüde biröw kelip aytgan eken. Eğer sen aytgan sözüňe turbasaň, ozuňdagy tişlerin bari julunat degen eken da. Anan özüň hatasyny bilip, men düşüp söz kılgandym. Bolup etkende anan oşol kolga tigen dünýäni altyn bar anan muhtaç adamlarga bergen eken da. Şuna Allah Taalaga bir söz bergenden keyin oşol sözdü söz atkarış gerek eken da. Atkarbasa özüge ziyan tiyetken. Abdullah ibn Amr'da bir malı jogalyp ketken eken, bir uyu jogalyp ketken eken. Anan meyle jogalgan bolsa Allah joluga sadaka dep koygan eken. Bu söz bize de var. Bir eken jogalyp ketse meyle baş gözüme sadaka dep koyabız. Anan şondan kiyinle bir kişi sizin uyuňuňyzy kördüm, falan jere jüret depdir da. Degende süýünüp oradan sekirip turupdur barap keleýin dep. Anan oşol aytkan sözü, bergen sözü esine kelip kayra oturup kalgan eken. Jok, men Hudaýga söz bergenmen, emi bolboýt. Tabılgan bolsa da kim alsa alsın dep anan şonu tek koygan eken. Eger alıp kelgende şonday bir belayga uçraşyp mümkinçiligi bar ele. Oşonday biz Allah Taalaga bir söz bergenden keyin sözsüz oşol sözü de atkarışybız gerek. İbn Abbas radıyallahu anh aytat, murda bir padşa saparga çıkıp, saparda bir kişinin korow barken, şo korowun aldan ötüp kaldı deydi. Oşol kişinin korowdan bir uydu sağdı. Bir uydu sağsa, 30 uydun sütüdey süt çıkan eken da. De berekeli uy eken. Anan padşanan bul uy ayabay jakşı uy eken, bul maňa laýykly uy eken, men alşym kerek eken, alyp alşym kerek eken dep anan şoňa niýet kılıp anan saparga çykyp ketken eken. Qaytyp gelen sapardan özüm alyp ketemin dep niýeti şunday niýetler kılıp ketken eken. Anan sapardan qaytyp gelip turup anan dağın karasa dağı uydu savatkan eken. Karap tursa bayağı uydun sütü murdağı sağına karaganda jarımlı olup kalgan eken da. Anan çakırıp alıp eesini keseli ötkönümde 30 uydun sütü süt berdiler. Bugün emnege munday süt azayıp ketti. Je kündögüde jem berбей koýduňmy, je kündögüde jaýlaga aýdabay koýduňmy degende, yok kündögüde ile men jemini berip atam, kündögüde ile bara turgan jaýlaga oturup kele jatat. Am nege munday boldy dese, padşahyň niýeti buzulgandygy üçin degen eken. Alda bir oly adam eken da. Ana padşadan kim bilip, bul da Hudaý bergen adam eken. Men niýetimi bilip kalypdyr dep anan taşlap kete bergen eken da. Şo uydu. Oşunday niýeti buzulsa, işi de buzulatken da. Kiyin uy murdaga da dağın, oşo 30 uydun uydun sütüde beri bergen eken. Oşonda ile bir Anu Şervan degen bir padşa bolgan eken, oşonun balası da şunday bir mergençilikke toga çıkıp atıp, bir jerge varsa bir anar bağı var eken. Oşol anar bağa düşüp durup, ana şu anarın eesine bana biraz su verçi, su sap kettim dese, bizde suumuz yok degen eken. Anday olsa şu anarından birini sıkıp ber deptir, suun deptir. Anan bir anarda gelip sıkıp suunu vergen eken. Berisi ötte bir şirin su anar eken da. Öte şirin anar eken. Anan bul ayabay jakşı anar eken, tatlı eken, bul baktı men özüm alıp alsam bolat eken dep alda niýeti buzulup dur da. Niýeti buzulup durup, daha bir anar versi degen eken. Daha bir anarda ap gelip sıkıp berse, öttü açığı eken de suwu. Ana padşanan bakırıp kıykırıp baya bala. Bayağı anarından ap gel maňa. Murda tatlıdan ap geldin, emi açığıdan ap gelipsin degen eken da. Degende o taksir, oşol anardan ap geldim men sizge.
Dese murda anarың таттуу эле го, бул ачуу экен го десе, таксыр, ниетиңиз бузулса ошондой ачуу болот да деген экен да. Бул да билип алган экен. Ана бул да эле Кудай берген адам экен, мен ниетим билип алыптыр деп, ана ке андай болсо бага тийбейин, өзү тирилин кылсын, тейле коеюн деп анан кийин жөнөп атып, дагы бир анар берчи. Акырда ачуу болса да ичип кетейин деген экен, анан дагы ошондон бир анар да алып сыгып берген экен. Сыгып берсе мурдагысынан да таттуу болуп кеткен экен да. Анан неме муну башка анарын алып келиң десе, жок ошол эле анар. Анан неме бул мындай таттуу экен десе, таксыр, ниетиңиз таттуу болуп кетти да деген экен. Ошондой ниет жакшы болсо, бар жок жакшы боло берет экен. Мына мисалы Лукман алейхиссалам кайрымдуу адам болгон. Ким карз сураса карз бере берет экен да. Анан бир күн бир өтө кыйналып жүргөн адам Нух алейхиссаламга барып, бир алтын карз берип турсаңыз, мен кыйналып атам десе, мейли деп анан бир алтын алдыга таштаган экен. Ал киши бая алтынды колго бекем кармап алып, сүйүнүп анан чыгып кетиптир. Жолда кетип атып, ниети бузулуптур. Бул Лукман алейхиссалам мени тааныбайт биринчиден. Экинчиден күбөсү да жок. Үчүнчүдөн менин дарегимди да билбейт. Эми мен бул алтынды кайтып каяктан таап кайтарып келет элем. Алып барып ушу жеп аш кылып берсем болду, башка келбейм деп ниети бузулуптур. Ниети бузулгандан кийин ошо чөп чарын арасында басып кетип атып, чалышып жыгылып, колунан бая алтын чыгып кетип, чөп чарын арасында жоголуп кетиптир. Кечке чейин издеп таппай, эртеси анан дагы кайра келиптир Лукман алейхиссаламга. Таксыр дагы бир алтын берип турсаңыз, ал бир алтыныңыз бир аз аздык кылып атат десе, мейли деп дагы бир алтын таштаптыр да. Кетип атып дагы эле ниети бузулат экен баягы кишинин. Эми 2 алтын болду. Мен 2 алтын кантип таап келет экен буга? Дагы эле атын сураган жок, тааныбайт, күбөсү жок, дарегин билбейт. Эми башка келбей эле коёмун деп анан дагы бекем карап кетип атып бир суудан өтмөкчү болот, суу бар экен. Сууда ташка чалышып жыгылып, дагы колдон алтын чыгып кетет экен, дагы сууга түшүп калат экен. Таппай 3-күн күн дагы келет экен Лукман алейхиссаламга. Таксыр дагы эле 2 алтынды эле аздык кылып атат, дагы бирөөдү берип туруңчу. Биротора 3 кылып сизге кайтарып берем да дептир да. Мейли деп дагы эле Лукман алейхиссалам бериптир. Сурабаптыр, атында сурабаптыр, дарегинен сурабаптыр. Анан дагы эле ал киши алып кетип атып, эми колумда кармап кетип атсам, баары колумдан түшүп калат экен. Ал кезде чөнтөк андай капчык нече жок экен да. Анан башта селеси бар экен, селесиге бекем уруп алып, анан кете бериптир да. Анан ал алтын сален арасында күнүн шаңына жалтырап көрүнүп калат экен. Алыстан бир каракчы келе жатып, ат чабып келе жатып, караса башы жалтырап келе жатат. Шунун башында бир дека бар экен деп анан келип аты чабып келип, баштан салесин жулуп алып, чапкан боюнча кетип калган экен. Анан бул киши өзүнөн өзү ызаланып, ушу Лукман алейхиссалам мага адамгерчилик кылып 3 күндөн бери 3 алтын берди. Кече эле бердим эле, бүгүн дагы немеге келдиң деп айтпады. Же адресин сурабады, же намын сурабады, же күбө сурабады. Сурасам эле берип атат. Мен бирок ошол алтын мага буйрубай жатат. Буйрубаган себеби албетте менин ниетимдин ыпластыгынан, өзүмдүн кесепетимден болуп атат, ниетим бузулгандыгынан болуп атат. Деп анан өзүн өзү кейип, өзүнүн кемчилигин билип, өзүнүн айбын билип, анан ниетин оңдогон экен. Эми мен 4 күнү да болсо бар бир сурайын. Дагын бере турган болсо, алайын дагын ошону базарга алып түшүп, оборот берип, өзүм да жебей, жок кылбай, биринчи ушу карзымды төлөй турган болайын. Деп анан ниетин түздөп барган экен. 4 күнү барса дагы эле Лукман алейхиссалам мейли деп дагы бир алтын бериптир да. Дагы эле эчтеке деп сурабаптыр. Анан баягы киши анан кийин алтынды алып бекем коло кармап алып, ниетин оңдоп, ниети түзөлгөндөн кийин үйгө эсен аман жеткен экен. Эсен аман жетип үйгө алып барып, анан кийин алтынды барып майдалап базарга алып чыгып, анан соода кылып баштаган экен.
Bir ay oşo bir altındı оборот берген eкен, 10 altın bolgan eкен bir ayın içinde. 10 есе көбөйгөн eкен. Ana oşol niyetini buzgaş üçün jebestен, жоготпостон 4 altın ajratып alıp anan Luqman aleyhisselam aldına alıp kelip taşlagan eкен. Taqsir, mana rahmat deb razısını bildirip, mağa köp jardam berdiňiz. 4 altın aldım elem, oşo qarzыңızды alıp koyuň dep anan 4 altındı Luqman aleyhisselam aldına taşlagan eкен. Şonda Luqman aleyhisselam bir altındı alıp kalat dağı üçöwünü qaytarıp beret. Sen menen bir altın qarızdarsın. Mana üçöw sen özüň akıň deydi. Degende al kişi korkup kalgan nerse, yok. Men sizden 4 altın algam, 4 gün kelgenmin. 4 öteň sizdiki. Mağa qaytarıp berbeň, bu sizin akıňyz. Men razımın. Mağa ýawa jardam kıldyňyz. Dese de Luqman aleyhisselam yok. Men bir altın bergenmi sana dep bekem turup alıptır da. Ahir al kişi kömbögönden keyin anan Luqman aleyhisselam aytgan eken. Negizi men sana bir altın bergenmin. Sen jolda ketip atıp niyetin buzulgan. Altın jogotkonsun. Oşol altın kayryle kelmin aldıma түшkön. Bul paygambarın keremeti. Şuntu 3 gün kelgensin, 3 gün jogotkonsun, al altın kayryle men aldıma kelip düşe bergen. Oşo bir altındı men sana günde kayra bere bergenmin. Negizi mana men sana bir altındı bergenmin degen eken da. Anan al kişinin suyunu qaytıp ketken eken. Şundayın niyetiniz tüz bolsa, niyetiniz jakşı bolsa, Allah Taala jardam beretken. Niyetiniz kışayıp, niyetiniz buzula turgan bolsa, tapkanızda berekesi ketetken, ibadatınızda ketetken, bar joğuz saman bolup, sapırlıp ketetken. Oşonda ile murda bir kişi şunday bir talada ketip atsa, bir darakka adamlar sıyınıp jatkan eken da. Çüpürekler ilip, sajda kılıp, anan al kişi anan açığı kelip, bul adamlar kelip şu darakka sıyınıp atat, Kudaydı koyup, bar şu darak kesip taşlabasan bolup etkende, uyga kelip bir çoğun baltanı alıp anan keyin şu darak jaka jönögön eken. Jönögöndö jolunu tosup şaytan çıgat eken. Kayağa ketip atasың dese, men oşo darakты barıp kesip taşlayın. Adamlar şu darakka sıyınıp bari dinden çıkıp atat, günögö batıp atat. Degende şeytan, sen adamlarının işin nime? Sıyınsa sıyınaversin, sen sıyınbasan boldu da. Dese yok, Müslüman için bir tuğan. Alardın dinden çıkkanı menin çıkkanım. Men karap oturganym bolbaydı, barıp kesip taşlayın. Dese şeytan jolunu tosup barwagynda ököw şeti uruşup küreşip ketetken. Ököw küreşip al kişi şeytanı jıkkan eken. Aslına basıp alıp, emi men seni öldüremin, men jolunu tosup atasың degende şeytan anan meni öldürübögün, men sana күндө 4 altın berip turamın deptir da. 4 altını men kayaktan alamın deptir. Күндө ertemine namaz okup bitkeninden keyin janamazın astını karasan 4 altın turgan bolat deptir da. Anan bolup turanda dep anan koy jügeripti şeytandı. Namaz okup alıp erteminen janamaz odarıp karasa çene 4 altın bar eken. Ana alıp suyunup erte satsa ertesinde 4 altın bar eken. 3. günü karasa 3. güne 4 altın bar eken. 4. günü karasa eçtike jok eken. Anan atteň bu şeytan meni aldagan eken. Emi barıp şo darak kesip taşlayın dep anan baltası kötörüp alıp jönögön eken da. Dağı şeytan jolunu tosup çıkıp qaytkın dep, jok qaytpaymın. Sen meni aldadың. Күндө 4 altın beremin dep 3 gün berdiň. Emi bar şo darak kesemin deptir da. Degende şeytan tosup dağın ököw küreşip ketken eken. Küreşkönde şeytan bul sapar al kişini jıgıp algan eken. Aslına basıp alıp, qaytasың, qaytpayсың bu. Qaytpay turgan bolsa şetti bu öldüremin deptir. Ana al kişi taң kalıp aytkan eken. Neden, ne sebepten murda men seni jıktım elem, men sana üstümdük kıldım elem. Azır bolsa sen meni jıktın, sen bana üstümdük kılıp atasың degende şeytan aytkan eken. Murda sen halisa lillah, Allah üçün bar şo darak kesem dep jönödüň eden. Şonuň üçün Allah sana jardam berdi, meni jıktın. Maňa küçtүүлük kıldın, kuwatlуулuk kıldın.
Азыр болса сен дүние үшін кетіп атасың. Şu алтын таппай қалғандың үшін кетіп атасың, дарақ кесіп таштайын деп. Ошондуктан сен эми мени жыгалбайсың. Жакшырча кайтып кет болосуң, ошол жерде өлтүрүп салам деп корккан экен. Ал кишини кайтып келе берген экен ошондо. Шундайын биз кайсы ишти Алла үчүн халсала кыла турган болсок, Аллах Таала бизге жардам берет экен. Анан ниетибиз кичине кыйшайып, эл үчүн, рия үчүн, эл уксун үчүн кыла турган боло турган болсок, анда шайтан бизге күчтүүлүк кылат экен. Шайтан басымдуулук кылып, бизди жүрөгүбүзгө кирип алып, азгыртып, ар кандай балелерге, жама күнөө иштерге алып барышка ага мүмкүнчүлүк туулуп калат экен. Ошону үчүн биз эң биринчи ниетибизди оңдойлук, ыхласыбызды оңдойлук. Ниетибиз кайсы иште болбосун Алла үчүн боло турган болсо, алхамдулилла Аллах Таала ошол ишибизге жардам берет экен. А ниетибиз намыш чыгарыш үчүн, же абир табыш үчүн, же элге жагыныш үчүн, мактап алыш үчүн, өзүн көрсөтүш үчүн боло турган болсо, анда шайтанга тапшырып коет экен Алла Таала. Шайтан анан акырын алдап салдап, азгыртып, динден чыгарып жиберет экен. Ошондуктан биз алхамдулилла эң биринчи ниетибизди, ыхласыбызды оңдошко тийиш экенбиз. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun ala man ittaba al-huda.